yavutse ku wa 14 Werurwe mu mwaka w'1965. Ni umukinnyi wa film wo mu Buhinde, akaba azwiho no gukora ku mateleviziyo atandukanye yo mu Buhinde. Yahawe izina rya perfectionist mu bitangazamakuru Amir. Nibutse bw'icano nitwa Rukezo, kandi subscribe maze kandi kuzogera udacikwa n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Amir azwiho gukina ibibazo byo mu buzima busanzwe, twavuga nk'uburezi n'uburinganire cyangwa se ingaruka nziza kuri sosiyete atuyemo. Akaba binyuza mu mwuga we umaze imyaka irenga 30. Amir yigaragaje nk'umwe mu bakinnyi bazwi cyane mu Buhinde muri sinema yabo, ndetse ni nawe wahawe ibihembo byinshi mu Buhinde, harimo nk'ibihembo 9 bya Film Fair Award, ibihembo bya filime y'igihugu, ndetse n'igihembo cya AACTA Award. Byose hamwe ibihembo bya 65. Guverinoma y'Ubuhinde yamuhaye icyubahiro cya Padmashri mu mwaka wa 2003, ahabwa izina ry'icyubahiro na leta y'Ubushinwa mu mwaka wa 2017. Amir yatangiye gukina muri filimi afitemo uruhare runini muri filimi yitwa Kayamatitaka mu mwaka wa 1988. Imyitwarire ye yamuhesheje igihembo cya filime y'igihugu, akaba ari mu cyiciro kidasanzwe. Mu mwaka wa 1999 nibwo yashinze Amir Production. Amir yagukina mu mafilime agiye atandukanye, twakubwiramo nka Rara Singh Chandra, Secret Superstar, Kayamatitaka, Tag of Hindustan, Dil, Raja Hindustan, Lagan, Rang de Basan, Gajini, Idiot, Dobigati, Dum Gatatu, PK, Dagar, Satyamave Jate. Nakoze kudukurikira icano yitwa Rukezo, ukanda subscribe maze kandi kunzogera ndacikwa n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Hamagara Ira. Ciao ciao.